Bhai ki perlok prajor cha kenika video yang i tehni por kwa penyu pi ke vinaga perlok wa point tai na jangai na mairang wada yo setup kwa kenika content monetization ini wadi go kamai bisa lang ba kenika Facebook mo te kong lanu pi yo kenika content monetization kalau adon si benai ngamut bangan sepi tadang yo bangan beli pim le setup pat nduk menchwa kenika content namar bang ngamnam yadi bang bangan le kata tadang ko bangan sepi phale pi kupta te kenika content monetization kenika Facebook professional ngaladep batai ama po YouTube apa Facebook ru kumno ban le setup kenika content monetization kumno ban ad bank account pim pet rada ketuka video oi ngapet bahai ki video jong pi tang ba ngakwa bangan wan hilang jong khamat kan bangan le ke ega mun phale ega ba ka baduna bangan le bangan kan ka khamsut koi bangi siam bang rahmat te pi kwa bat pet yang ngamo ta kebiru te ngamut keli pi wanda dok datai namai rang sene pi kanu pilut bai keli hadu napok mairang chaduk sene chapok Isjantia Hills Clearian bai keli te untuk arhajar bat lek banwan ada bi ta te kumno pitip kenika jaga don hang ne ki office jonga don hane pok lat setengah untuk jaga te ngampep tang ba ngayu i ba po ki komen jong pi ba ki pen i ki jaga office jong pi dan ta po lat setengah oi te ngawan ya su wan bet nang te na po sunang bet chane po clear ta da anda po ne po lat setengah pang iskuli na ki tu ki beri balik ke bawan te bat tu driver apa yang te hawa ti yang hang te ka office jong i ba sinit oi tang sawan be ni apa pi ta piwan bai deduk ni step am to tharai pikat no baji phimi na tai na pok mairang aduk sini na yen te ngalami san beji te po sini pra baji te ngaru ngawai office chipau site nyam te pi apet nga hang ni halaj ni kumno mentapat dengan lek sedap nok sesundon kanika content monetization pinla ban kamai bisa daduk mentugas ni mah te kublai sibon wada ejimut pi kejakat tugat ni ngaru ngamnang baban keren kasih wat nyawe mah ki perlu perjoru te yok pengkut nok ga kini video te kublai sibon wada pai pi ga mini video kublai sibon kublai si jarngo chem next video